Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona emzansi, ungakhohlwa imbulu ukuthi usubscribe le channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So kule video yethu namhlanje ngizokhuluma ngoNosipho noPastor Gwala. Kwenye ama video yami ngangishilo embuweni lapho ngikhuluma khona ngama Teasers Uzalo ukuthi uPastor Gwala benosilindile bazodubulwa uNosipho. Nangempela ke sibonile uepisode ezolo kuzalo kwenzakele lokho. uPastor Gwala ke ushilo kuzalo akasekho njengamanje. Esigcina ukumbona uPastor Gwala kuzalo funa yeke uNosipho isazomkhalela. Last year Uzalo laveza ukuthi uNosipho benoPastor Gwala bazohamba kuzalo and bazohamba eqaleni kwawo season 9 njengamanje kuzalo seqaleni kwawo season 9 and sibonile ukuthi kwenzakaleni kuPastor Gwala izolo. So indaba ezibhlungu lezimpela ifu umthandwa Uzalo ukuthi shiyo uPastor Gwala naye uNosipho asenaye kumfundisi lapha kwaMashu Kingdom Church. Impela ke kusazoshubaya kuzalo. Sithema sichecka ama teaser mbweli, sichecka ngaso istory sakhe uNosipho kahlahle yini yena singayilindela kuyena yena uzohamba kanjani. Bavezile ukuthi uNosipho usazohlangana ke nayo ke ingalo yobomthetho basazosithatha isinqumo sakhe ukuthi ngabamnika udilika jele okwenzakalani. Abavezanga into ecacile kumathiza kodwa baveza ukuthi uNosipho usazofesana nomthetho. So impela ke singalindela ukuthi uNosipho eboshwe ehamba naye maybe I think ukuthi yona indlela azohamba ngayo kuzala. Inke ngamathiza abazivezelanga istory sanele ngokuhamba kwakhe uNosipho but makhamba isikhathi ngizokuupdate ama information engiyitholayo. Kodwa abaveza ukuthi uNosipho uzohlangana nayo ingalo yabomthetho. Zizokhala ke embuyeli kuNosipho khumbula phela uthubulale iNurse usilindile endwabulala umnyeni wakhe uPastor Gwala. Kodwa uPastor Gwala ifulibukile Uzalo ngiyathemba ukuthi ubonile ukuthi umbulale ngephutha. Kahlahle inhloso yakhe bekukubulala iNurse usilindile cause phela khumbula iphutha lenziwa usilindile esibhedlela kuyo ingane yakhe uNosipho umuzi. So ingakho uNosipho ade Betsisbam. So indaba ezibhlungu lezi impela nayo uNosipho uzoshiya kuzalo maduze. So impela ke indaba nje ezibhlungu kakhulu ifu umthandwa Uzalo uthi shiya uPastor Gwala shiya uNosipho. Zinjalo ke embuyele indaba ezibhlungu ayipheli. So bengifuna ukuupdate ngayo indaba yakhe uNosipho naye kuPastor Gwala. Uthi ungakhohlwa ukuthi ulike le video. Engithi ke nje danke ngiyabonga.